Meierlei Fleit ess sinn de Claudio dos Santos an hun 25 Joer. Ech hunn portugiesch Originen a sinn am Alter vu 5 Joer op Plätzbuch kom. Demols war schlicht iwwergewichtech, also doheem ass et ganz einfach. Ech kont Ise watch wollt, méi ech mist op mans 2 Mal d'Woch trainieren. Schu mat Lichathletik ugefangen a mat 8 Joer beim Judo. Judo ass bei Dos Santos eng Familiesach. Mg Mam as Sekretärin am Judo a Jiu-Jitsu Club Déiferdeng, mei Papa ass du Trainer a mei klenge Bruder de Kevin an nech, si seit eiser Kanté do Member. Haut sinnech Armeesportler. Dat teech dank der Armee gi nech bezzweelt fir 5 Stunden Dach 5 Mal an der Woche ze trainieren. Moier is ass Muskelabbau drun an am fréieren Owen Tatami queren. Wéi die meescht Kämpfer muss ich Führung weien Gewicht verleeren, wieder sech an méger Gewichtklasse vun ënner 81 Kilo ze bleiwen. Dofir hunnech eng ugepass Ernährung wéi all Spëzesportler. Ech werd eng méi zu Andorra bei de Spiele vun de klenge Länder Lëtzebech vertreten. Mei gréisste Stolz bleif dawer, dat sech den 9. op der Weltmeisterschaft zu Tokio an der Seniorklasse war, opwëlech nach Junior war. Ech sinn och 1. zu Montreal, 2. zu Cluj-Napoca an 3. zu Casablanca ginn. Fir még Leistung ze verbasseren, trainieren ech vill am Centre Sportiv zu Déiferdeng. Op der mentaler Seit hunn ech et puer Kleintricks. Trillioun hëlleft mir, richsche Wee ze bleiwen, ginn iwregens all sonde Meier an portugiesech Maus a Fußball. Ech hun noch e Mentaltrainer, dei mir hëlleft, engem Selbstvertrauen ze schaffen an den Druck ze reduzieren. Außerdem während all Toner visualiséieren ech mein Totemdéier. De Puma, ech identifizeiere mech mat dësem Raubdéier, dat wéi ech an engem Wettkampf op de richchte Moment wart, fir de fatale Schlag auszuféieren, wat bei mir oft den Pensionagi ass. Wat Zukunft ugeet sech rennech még, an dem sech momentan e Bachelor am Sport a Bewegungswissenschaft machen. Mein Drama ass wat méger Freundin an negent Haus ze plënneren, ech affitéieren ech dann och all op még Awerungsparty.